Kidney stone ke so kilong lok ajok kidney ka henodak ji angdeng along sido. Bangso ajok ke so dera hem to na tumpen ke so kachilang ji aphan pura ke CCM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim karbi anglong aphan kirap kacho hangpon. Lakhakri circuit Dhansri MEC constituency ke parlo di porong supi pen kilometer ke thoman bak ka helo. Hidi Sajer Solomon rong pia rong amikar Samson Taru ke damtang surihini ra ingkoy rahini aningkan pen kidney stone keso kacholong lok ajok kedoa nakhi adat pen se chilang ilo bonta non puanta kiso bang ke mimirek ajok ningki menaya bang pu ke CEM Dr. Tuliram rong hangaphan kiso kachilang i thuji aphan pura kirap kacho hang pontru halapu kiso dera bang pu Samson Taru achor sangpi salin terang pi pen ferangkia thengnu nang pachini dona tengke kedam tang surihini ra ingkoi rahini aningkan kidney stone kesu kelong lok ajok kesu chilang bomsi a kidney pen arlong sita ulai long lo bonta puthot kachisu thudet ajok puthot Difu Medical College and Hospital along se kachilang ji aphan chepon thulo bonta kesu abang aprang pen non kebat pik ajok Difu Medical College and Hospital along ke un elo Guwahati Medical College and Hospital along le chiponon pusi refer pidatlo bonta keso dera hemto natum akhia dat ka dure pen ajok Guwahati Medical College and Hospital along kachiponji aphan ka siksa thedung aki sung dokok ajok puthot Samson Taru amithanga hemalongsi chipon thudatlo lasi kesodet Samson Taru achor sangpi salin terang pi lapen kesodet Samson Taru adona rap atumpen puthot se kachelang iji aphan pura karbia khaya kisung along karjab dunbera bang phu mate ningke menaya bang phu CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC Tiluk Tuma Hasnu Anparta VDC chairperson sangpi niso terang pi atuma phan kerap ka chohang pon lapen nang rabek po pusi kisodera hemasor mati achor sangpi salin terang pi pen ningke thepen kerap kachodengji aphan kachong ho anparta kumat ne bang pu bang phijong si ningke mi pen kerap dunji ningke hangdo plote account number 40456582876 IFC code SBIN 0001170 along lo iktami News Desk Report Public TV Karbi Anglong alam thegela pugen lo liha masar so alam arjiding ulo 2022 aning kan semi operation iglo lasi ako arlong muthom pulo sta imusi ula ek chotlo lasi ako muthom chido thuk ikko lasi ke ni tum ko juna cheklo lom 15 tarik ani ni tum dikya an dam lo bonta ada report pe ni an bunai lap lo stame bunai lap pen ako ada doktor tum sar tum pen un ladak un pusi tum anang thanun iglo he ma aku riyar tum kadawa we pen chirung pen ni tum Catholic hospital long pon iglo adak pon pen ako adak same la person se problem the ik oja lo kidney abang si hinu ik rem lo pe jale aki thude ik olo pe jalo ke person sitame person hinu dagya lo ke pipe same thon dam lo aprang dam pen pipe thon dam lo la pen ke pipe thon dam pen same ako hopta hini do dam tha pe jale ke hopta hini khamang chi do lo la pen ako ni tum 14 ani wa ingoi pulo ni tum 14 ani dam iglo he ke 14 ani dam pen ke
sartum ako operation room palut aja pens ala tum ulo operation no tinir pini do o payalo mat si operation no da ayalo asi ni tum sartum long sami dam lo si sar long sami dam lo ta hala kuni phansi la lang ni tri ke do no phansi chingki dun thak ya le masi ching nang chingki dun lo muha hospital long nang thon ikbo hospital long wang pu lo man tami ni tum chong hong ik pik lo la pen phone sami lo le ta nang receive wang ikbo inap dik pa ma di wang ikidet ke ako tumi apor hala inu da bang hunang kuri ya le paisa ke hala tum cm sarpen hala inu da bang ka bang avidet aposi ni di phansi paisa sen thap pasinangi pu poya lo ma apoisa ke do o suri photrok velo pasamin pusini tu manang pu le ni tu mang ta lan ves tame to biji dawai phanang ke dori pu poya lo amasia ko phi alang ni tum aning sam ako ni tum pun kuri thulo ke nang pothai at lo yale amat ke dawa por ni libang lang dam lo amat 2000 ve ke 2000 ve paisa ke to bhara si pipo ma mate si chilang ba ma dor ke mati yo son si siam sarhan si me chuning ri lo itum sung pik lo pase so agi sung men ke jo phana lang le phansi to war chulang iglo nang le tum kurane akhe lo mate dag dikhu kana long gaplex ta me ke chelang dam ji pu kamatha do ikma ni tumhan medical college pen ke ni tumhan ke daki un ilo pulo hati che ponno pisi ni tumhan ang pui jale he ke ni tum ta tangka paisa we mati amasi tum hadani pon igelo puya lo ma la puria tum pen pu sikai si ni pharu si ni la puchirung pen ni tum daksi un chit pulo te parison pu pulo bonsta me parison un e puya lo ke non bang ke ko dak pen semia ko non dimapur mate guhati lom an hala di pa punene pilone a pot la so pot sami kuri dam nang lang la so a pot kuri dam det si an si la dak aja sami la so ki su lang iji pusi sar tum penang pu dun kenang pu dun iglo samli tum hada an ke dami phan sami tangkai tu sikai sita ve la si kamatha iglok lo la si ni tum longli ni anta ni tum che padoi ik et son si dolo la si wana ki sung pen ki jok longia phan cm sar han si to war chu ilang iglo alang di hi tum phan rap vek tha pusi alang li phan chuning ri iglo nang le tum kitam tang 2022 pen pini an ke chelang ang bong ban ba tang kadam hi tum aprang 2020 ning kan ke medical college along ke 35 an si dam lo la pen non ki dam tang dak pining abang kala ko thiling hospital long ke chelang hor bang ke itum kadu ka ve ke 58 ne ke 68 ne ke le lo hasil ni tum bang ko non halang ni phansi ko ni tumari deng tangka videt posi halang ni phansi nang ke rap ji phansi halang ni phan tawar cholang ilo ala tilituma emisi nang le tum marong ke kudak iklo ni tumarong ke dak hidis rong karbong si non ke dos tame hidisajio long si ni tum ka chiduk dun na pen hidisajio long si ni tum votar hai hus tame ni tum dak si silam dun iglo la si dak pen si tum lu seme jok idun lo si namang ke la dak homosti long ke do IEM tum phan seme chuning ri lo lang tum same matung same nang kira phansi chuning ri lo pune niso terang pi phan same chuning ri lo alang di same nang kera bi phan se chuning ri lo la pen alang dak CIEM MSc Dhansuri MEC tilu tuma hasnu phan same chuning ri lo alang ni same tangka poisa Solok, surulok pini social media
ke hai tum phan nang le tum nang ko humri pot lilin pen suri siru akiro paper pig lo asi pini lili tum social media atum pen kaching ki ke thanji phan labang somai ti phan nang ko lam the apo hen lo la pen ko pipo si phan nang ko ma pulo tang te inut korte kaching hon korte samson taro alang li rong la ke dak rong klarbong son rong pia rong ame karlo asi nili bangke ame hai iglo nili abangke nili homusti ke nili ke hokpe ke singason tame alang li phan nili ongsar pupen joksi nili sitame piniar li anbangke hopta ke thom an choklo alang li phan kiso ka cherap dun je phansi nili ta mithanga rong mithanga hemarit mithanga havar hadak pen chi usi nili pini ladak alang li tum hem tu nong si do bomla Ripon ma pulutang te alang li kisung abangke mane aso ibihek akisung gali ke thedung akisung labang so kisung ke lahan lo alang li kidney stone si ke long labang so kidney stone ke do pena jok alang li a problem akisung the up an lo so kisung ke the ko on ma pulutang te doctor atum peni li tum chingki chi thanun pimelo la pen hadak Soimel Catholic Hospital along si alang li tum phan ponlo ke cheng siang ko bangke alang litum Catholic Hospital damde angko pen sitame dak difu medical college along chilang dam iksi hadak pen ke un ilo punang referred lo Guwahati la si Guwahati stame ponun idelo pipod ma pulotang ke alang litum akhia dat sitame kabidet pen jok la pen kisung pik pen jok la pen ison bang problem ke thedung ke lahan lo nahok le chiponji pustame non sarkar tum bangke isi kiso ke chilang ipana varsa rato tumhan ki pido Ayushman card perhadi sitame alang le tumbang ke non pusitame ration card abang ji sumardun lo pusitame long lela hala so ration card rola ting pensi Ayushman card along ji la si alang tum hala so ration card along le dalang ma si piniar ni alang le tum Ayushman card long ne dalo la si hada ki Catholic Hospital along dili tum ke chelang dam hota doctor tum pen hadak tum nanang pudun lo nang tum la Ayushman card ke do vek nang ye porlo palam se nang pudun lo bon sitame hala bangke non bangke kupulang ma abitang der lo alang li akisung bangke arlong muthom si dokoklo lapu ar e asat na thu imulo lapen pu arvina thu la kidney long si dokoklo kidney long si muni dak form delo la sila so kidney long ke form bangke effect pe an lo kidney phan la sila so kidney phan ko son se ke effect ma pulutang ke doctor amen sitameni li akur sitameni li parno idat po ja Catholic Hospital long alang li tananga cherabdun maraksar lapente miliksar alang le tumbang hini si labang so alang tumbang hini phan sini lila alang li la pisena phan ko sona problema mate ko son be si unjima pu chingki ki than lo la sila so hot la so por hot alang li tum miliksar ahin pen li phanang ke thana bangke kidney problem pik ano la so kidney bangke kidney ang bong long si kemen la so ar long phan kidney phan effect pik an lo la si la so ka effect ko son ma pulutang te la kidney arlolong si kemen angbob bang proya la ke doctor ni li phana peklang alam la angbob bang proglo la si ko pe po se atene ke do oma la pente kang ton te det ma pulutang te hala kidney long ki thu hedi hala bang so ki thu pot do ko ama si la so atene bangke intonun edelo la si ako 14 15 arni bang lasi non bang alang ni kisung pik pena jok kachepi jok je phansi kado we bor ilo nilitung apuriar do ansitami un anpen nilitum ta chirap chitodun lo bonsitame nilitum ta un ider lo lasi alang ni kisung pik pen ki jok je phan ke non tangka maha pen kali pulo tangte un idet po lasi tangka maha sitame alang litum avedet dure pik thepik an pinak aposi lasi non nilihin pen isi kachuning ri kang tung bang ke lahan lo non karbiang long autonomous council ki khibom mate ke chari pon bom nili council along kachepem pu pon mate karbiang long autonomous council long ake hai sar tuliram ronghang alang li phan sitame nilihin pen chuning ri ingtung la pen chuning ri lo alang li phan labang so ki sung la pen labang so ki su pen ipajok dun plot je pha la si alang li phan si nilihin pen chuniri dun lo la pen te ladak rong klarbong la ke dhonsuri homusti si puri lo dhonsuri homusti IM
tilu tuma hasnu lapen puthot VDC chairman nisu terangpi alang litum aphan sitami nilihin pen hoi sitami chuning rilo lasi alang li phanon kewang ji pina bangke dressing dam thunangi Catholic hospital long lapen 28 arni bangke doctor ako alang litum phanang phathulo 28 arni bangke halaso arni hot a decision ke kosone sitami ako alang li phan DTPA scan po halabangso ta claim dam nangji dak lake dimapul si dam nangji pusini litum phanang pudo DTPA scan lapen hala kidney aphan sitami latum check up nangi pulo a kidney hino labloma mante hino et elang ma labangso check nangji check up nangji pulo labangso check up ke longji bangke Guwahati si po nangji lapen tre lata patient pon den nangji pusi nili tumpan pu lasi a process ding olo lasi la ana process ke ding bong pentangka pusas taminang oji lasi DTPA scan lapen hala kidney hala Guwahati long selang damji la hai anta khoros nang koklo lapen dak Catholic hospital long kacelang je phan anta khoros the dungji lasi la hai kisung pen ke pajok je phan Karbiang long autonomous council ki ja tuma phan stami nilhin pen chuniri dunlo alang le tum phan akirap pidun tha pusi nilihin pen ke chuniri dunlo lasi kadowe alang le tum aputhak long la hai kisung pen ke pajok pona pena jok alang tum puthak le an susi anam herjume le pedu thuna lasi nililam thela pan sing ton pon ni koklo kaldo